Nakon završenog konkursa za udruženja i ocenjivanja projekata i dodele sredstava, predsednik opštine Miloš Markov je uručio ugovore za 12 udruženja sa teritorije opštine Opovo. Ceremonija je održana u maloj sali Kulturnog centra Opovo, a Markov je tom prilikom čestitao predstavnicima udruženja koja su dobila sredstva za realizaciju projekata. Predsednik opštine je ukazao na značaj rada nevladinog sektora, kao i na njihov doprinos u unapređenju civilnog društva. Mi kao predstavnici lokalne samouprave smatramo da je civilni sektor izuzetno bitan učesnik društvenog života na teritoriji naše opštine, ako ne jedan i od inicijatora mnogih aktivnosti koje su sada već tradicionalno, u stvari su potekle upravo iz aktivnosti udruženja građana. I mi kao lokalna samouprava to prepoznajemo, tako da i mi u skladu sa našim mogućnostima iz godine u godinu imamo trend da povećavamo budžet za finansiranje nevladinog sektora. Tako da je prošle godine budžet za finansiranje nevladinog sektora bio 3,5 miliona, ove godine 4 miliona, imamo taj trend blagog rasta prosto iz godine u godinu, kako nam mogućnosti dozvoljavaju, mi odobravamo sve više sredstava, jer kao što sam rekao ranije, znači udruženja građana su izuzetno bitni činioci naših lokalnih aktivnosti, našeg društvenog života i to je jedan sektor koji okuplja ljude prosto da budu aktivni u našoj lokalnoj zajednici. Sava Lazin, predsednik udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, kaže da su sredstva koje su dobili na konkursu namenjena za unapređenje turističke ponude za osobe sa invaliditetom. Ova sredstva prevashodno smo namenuli turističkom angažovanju udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Opovo. U planu nam je da odradimo jedan katamaran gde bi opština Opovo dobila na turističkoj popularnosti osoba sa invaliditetom. Pošto smo mi članovi Saveza paraplegičara i Vojvodine i Srbije, tako da zainteresovanih udruženja, pojedinaca ili grupacija sa cele Srbije će biti i verujem da je to jedan novi početak kako za udruženje paraplegičara, tako i za opštinu Opovo. Ukupna vrednost projekata koje je lokalna samouprava u ovoj fazi opredelila za udruženja iznosi 3 miliona dinara, a drugi konkurs u kojem će na raspolaganju civilnom sektoru biti još 1 milion dinara sprovešće se polovinom ove godine.